Queens Executive versus Pangasinan 2. Mga maestro ang kalaban natin dito, guys. Berposing terlebih motif berpres. Lomba kita lakukan serta demikian. Begal lagu. Jeto. Langsung kita berdoa. Berdoa Wan boss, name message ko ko.
Message mo man yung Pangasinan. Andres. Rabay Bokre. Nieto. Sila berbeda pemain. Starting to shoot. Nieto. 10-2. Come on. Big. Dr. Saya Timber.
Napanjuan yung muna, pakyaran na. Check lang kami. Polo shot. Shoot mo na yun. Ikaw ba siya mo? Fernando. The big man. Ikaw ba siya mo? Fernando. Transition. Walking, waktu latih. Waktu sama. Apa bola pada dia? Sama. To the big man.
Serve the big number last one. Now, the big brand. People. Ten. Altain 2 points. Lero, kabilangan ng ball. Carrera, Landres. Robert Alba. Isabel Bossi. Bossi Isabel. This is number 53, Indiana. Power jersey number 1 of ticket from Taylor Ernest. Power jersey number 63, Nieto from Part 2. Correct. Nieto to may address. Rivera. Number 16. Chairman Paul. Last row. Naban na yan. Together. Power jersey number 10. Oh, sukat ka lang katang ka. Okay, last two. Last two. Back to Moti.
Marcelio, Ano ba yun? FIFA. Ito, may sentro. Big on the 20. On using number 63, third personal foul. Third team foul. Sobrat. Sobrat. Lolo, sobrat. Makapanilis mo. Waktu sama.
Foul received the 20 something. Oil, slow. Foul jersey number 26, Silver. Ayos sa balat. To the good run. The ball is in. Last row. Pick your way, pick your way. Okay, ang foul jersey number 8, Zamora. Sobrep, Diego. Romero, sikat lagi screen. Sikat lagi screen dito. Bukawan. Marsan. Gol. Wala ka pwesto. Itaw na.
Lawrence. Lolo. President Edison. Sebenarnya sama tadi. Bukuan. Kalau berapa? Oh, you see the report. Penalty. Direk. Okay, last throw. Ha? Nakitagpapa ni Jim Rainbow ya. Nakitagpapa ata. Ini balasan. Magpicture na Jim Ray. Jim Ray. Dito. Angat ka, kuya! Angat ka! Emre! Sige!
individual. Pushing forward, this is number 15. Cloud. Kaya. Okay, last throw. Dapat sa loob. Okay, sumunod. Tingnan mo lang ang tigil. And the shoot. Marsan. Okay, foul. Foul jersey number 26. Third personal foul on jersey number 36. Red ball on jersey number 1. Lakbatiki from Big Ernest. Tiga belas. Ay, foul jersey Upatan, number upatan. 26 again. Upat. Lucky foul. Pat. Fourth personal foul jersey number 26. Okay, last throw. Ito, okay, mga sir, enjoy po natin yung laro ha. Dito lang yan, wala na sa labas. Bossing. Tuwasan. Wah, ini medium rare. Oh, medium. Na? Sige na.
2 fouls. Two refalls. Araw-araw. Takeaway sa bola. Rivera. Rivera. No press. Around the arena. Wilson. Traffic foul, foul, jersey number 15. Bonus. Ano ba yung time out play? Tampay niya. So, talupay niya. Okay, bonus shot.
10 seconds. Was it 5? And a third quarter. Oh, this is 11%. Okay, last through. So this is the way that's so something. Napulatan.
Okay, forward yung sinasabi. Suntok sa ngapulo. Can you shoot? Go ni Billy mo lang. Go man ni Coach Billy. Nakain na ang pasyana ata. Patay ka.
Warning 26 tracking ha. Warning, Peterson number 26. Tapping. February. 10 to shoot. 5 to shoot. Rivera. Reglos po, reglos. Reglos out. Reglos out. Dua kayo na. May isa. Stop, stop, stop. Seguros. Time out, time out. Voting. Jodoh kepada semua. Sige, ikutin niyo sa Kaya pa! Kaya pa! Number 87 Trevor Faustin, Sonora. 10 to shoot. Jason Braid. Nice shot, sir. Nice shot. Seguros. 93-7. Nyamot ton.
Hindi. Sino pa ako gano'n? 50. Ay, dalawa. Sino pa ito? Plano naman. Ubusin ko na ata ka. Okay. Oo, hindi naman nila ipupus yung mga teacher yan. Delikado sa Oh!